Boss bimeze bite? So boss. Wahageze amahoro? Abahungu banje bari he? Batandukanye hali kuri mission bari batwerejeho. Okay. Nagira ngo bamamagarire ndabashaka vuba vuba byihuse. Kanze mite bahamagara. Birumvikana? Niko bimeze. Bo. Well relax. Mute boss arimo arabashaka. Sawa. Boss baraje. Umva. Nshaka kujya kwa muganga ariko ikibazo mfite. Karaga tipe bita Buba mwakamfati. Boss karaga tipe kangubisa kantu bitatsinzira kabisa. Ntagiye ibintu yankoze nari nibyo gukoze. Kantu kanga namara. None orenje ningafata ndahita nkaranyuza none. Ibintu yankoreye nimufatanye shaka kugira ngo mumufatane muzima. Kuko ndamushaka kugira ngo mbari nje mwivaniraho umutwe. Uko bimeze. Birumvikana boss. Ako umuntu uri kunsekera. Ntabwo singa boss. Uziko nawe ugiye kuzaba nka babandi. Wapi boss. Ivavu. Hello, boss. Ni meza. Okay. Waba ufite akanya tuganire? Nta mwanya mfite wo gupfusha ubusa. Ni gahunda ya business nashaka ko tuganira. Ariko nakubwiye ko nta business numva nshaka gukorana nawe. Okay, nifuzaga yuko nagira imigabane imwe n'imwe nagura muri iyo company nta kindi nifuzaga. Ushaka abandi bantu mukorana si njye nyine ufite company. Bigutwaye iki? Shaka abandi njye nakuye ko nta mwanya ntagiye nakora nawe. Nasanze imikorere tutakorana. Boss, kamubwire. Ariko uribuka yuko nagize uruhare mu kuzamura iyo company. Wagize neza. Ariko noneho ko waranyeretse inzira nanjye wibuke byinshi nagufashije. Boss umva nkubwiza ukuri. Nzaruhuka nzatuza ari uko iyo business yawe kumwe nawe. Kubera iki se? Nzaruhuka ari uko iyo company yawe nyishize hasi mutwikane nayo. Umva kandi akuyamira nashaka abandi muzakora ngende umva nta bikorana ntabwo batabishaka. Mushenzi aramukiwa. Basore mumeze neza? Baguzanze kabisa. Mbere ko ugira ikintu mbabwira nagira ngo uriya murezi bita Buba ndamushaka ari muzima ko nyine kugira ngo mbari nje mwicira. Birumvikana? Madoke Marie na Boss ntayazanye akera. Ako ufite igitekerezo. Ntitwahindura akazi kuko polisi niramuka ibyinjiye mu kadogo twese nigereza kabisa. Ntabwo nenze kongera abasore nk'aya bagira ubwoba. Niko sha dukora business mbi nawe urabizi. Wayintinye? Nk'ubu imbavu zirinda no kuvamo. Azi business tukubona ariko Ariko boss namenye ko izo document zihenze. Numvisha zirimo amafaranga menshi. Izo document ngo zifite agaciro kangana na $25,000. Ya. Uvuga nibyo? Yego boss. Ushingiye kuki? Numvisha babivuga nabyumviye boss.
mutumye mbishimira cyane ubu akazi karahindutse. Halo. Ese boss. Akabite misigeze. Ko nagira ngo tubonane. Ariko uri kuko twe twavuganye bitarenze umunsi kungejeho izo document. Akazi nagasoje. Okay. Sanga ahandi. Sawa sawa. Ndaje magusanga mu minota itarenze 10. Basore banjye. Haka bimeze biti? Bimeze neza boss. Ndakeka akazi karangiye. Akazi karangiye kagenze neza nubwo tuba dufitemo imvuna nyinshi nk'ubu ngubu urabona ko ukuguru kwanjye kuba kwabigendeyemo. Ndabona waravunikiye muri mission ndabibona. Dosiye zanjye nize ko zihari. Dosiye zirahari kuko akazi kaba kagenze neza. Ahubwo miliyoni enye wari wamaye imwe ndagira ngo umizinde 3 kugira ngo akazi gasoze neza mbone kuguha amadokima yawe. Nakwishyuye miliyoni imwe twumvikanye ko nyuma y'akazi nzaguha miliyoni ya kabiri. Miliyoni enye uzizanye gute bigenze ute uhinduye gahunda gute? Boss, mu bigaragara nta nubwo ubona ibyibuze imvune umuntu aba yahuye nayo. Jewe ubwanjye navunitse ukuguru kugira ngo ngaruze amadokima yawe. Kandi ari amadokima arahenze. Niyo mpamvu rero ugomba kuma miliyoni enye zirebye nta kintu zamarira. Uri kubona zasembura ingingo urugingo rwanjye rwa muri gahunda z'akazi kuvunika naho byari biri muri mission yacu. Wavunikiye mu kazi kawe, mission yacu twavuganye ari miliyoni imwe yakongera ya kabiri akazi karangiye. Icyo nshaka ni dosiye zanjye. Icyo ndi kuvuga nanjye uri kucyumva. Ndi kukubwira ngo miliyoni 2 wari wamaye ntabwo zasimbura cyangwa ngo zigure urugingo rwanjye rwavunitse. Jezo miliyoni zose urimo kunyaka nazo nguha. Twavuganye miliyoni 2. Muri gahunda twavuganye kuri miliyoni 2. Naguhaye imwe hasigaye kabiri. Icyo nshaka ni dosiye zanjye kandi bitarenze aka kanya twicaranye. Boss, nta kintu zamarira bitewe nuko nagura mu rugingo rwasimbura urunguru rwavunitse. Ariko byibuze kugira ngo bibe neza ugomba kuma miliyoni enye. Wari wamayemo imwe ariko ubure 3. Ubwo mu gihe udakeneye kugira ngo zime nta kindi nkeneye kugira ngo mvugane nawe.
nshaka ni dosiye zonyine, amafaranga tukayivugana nyuma. ndi kumva utari kubyumva neza, ahubwo zibaye 6. kubona utari no kubyumva neza ubwo urasigara ubyiganiriza.